I say ya tertiary education obetimi atremu. Na Ghana Catholic Bishops Conference mpenifu aka say chirem say one mbasra ban say o mahunu say galamsey no e kama say mpenifu ya gye atum ama no so abeya adwuma manimpa na Ghana dache na de gura to pray ntom hwe ni yi AMA4 ache trotro drivers insia eni omumate chirem a yellow ife na omoje no moje ebroso ensama no pina na ka ho awia yese honkonwa beso mo say awia pem to be ka se wodie ro ha ne nsia echiripo Enquires kasafidie so na ye ka mo say pram ho afa hye ne gusu a ekoso etimedofo nkoya wonye late ubetimi akọ na ne nyina ne say ye fast trade and afin so pram na matengo dwumadie esi obona so am ya tunu din say fast trade cultural and food festival celebrating African trade food and ye culture ehwa ye de na todwam ewo pram Anglican Park yengo ya atuma kwese de pe na dwumadie no yade ne nyina da ebawe enti medofo wonkoya bomode anakọ na dwumadi ne gusu ekọ be yadu sese no eye adwadie ene ade tonkuto na ekoso am ye friend say market sales all day every day ko na kodidwa de na pese okoton de na pese opo ani kohwe kopiemu na pram homa afa hye ne yade a emu ode pa in supapa de enoa any Lumba supaya one sachet sanso ana bottle water ni ope biano sa ebetimi aka enu nti sedodo ana wo pe etu aton anu afrem 24 0549 889685 ana 0549 436616 Ewia yegusua kanfo fair group band ediamao ni yakasa fair group band wonum ya dwumaku a live band ne didi dwuma enti dwumade bia wudi a obehia live band fide papa bi wase na medofo tonsa fra yam ya wanyam tofo nso anwumbe ne moto na instrument ne nso de beat bia ye ne mbo bibia ne ho ye ne mu ye enti fra yam pa ne mesomoso pa kwanso ebia na wo ye wedding eye na abafia na anase wagoda bi na wudi wadamfo bia wodampo na pese oginam edi ne kwampa so ede manana anase bi wasu adwuma opon we kwasibo ne beka ne say graduation dwumade na wudi anase church programs akoto nsoro nhia mudie ne dwumade bia wudi a ubehia live band ewase no tonsafra ye fair group band ye buy beto ye bo ase ne asomso pa kwanto papa na opechi akwan behu yen ewotema community 22 bawro so inside ho no ma ana behuru yen ya homa trofo na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 yenum boso da form pass na nanom anante wenim na dwuma ko awie asena sese yentena se na nyamfa pram to beka sebo no emesemum akenkafo benu a yesen konwa wie no edi ameju so yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahuteden ene bantwere bona na otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye pa ye de kasebo no ekire mu ankasa ebesemo DL News. Yamamo akwaba afitu milika ne hia yen ewo Facebook and YouTube na nyamfa kasebo no ekire mu ankasa ensamum ya hia kasebo na se e de free o my Ghana ya santemantemu na rahosama efiri santemantemu asanwase eye pelele eba ekire mu sei ejabrani bi ato asokore mampomensenim ewa santemantemu ka homa ne mikesei adehie pi ene baabi a mudi omutire batumpu no ebeye den efiri sem bia no wo asanwase pelele no ehwo no na akwa de say nuadan do na doso a edan ebeboro beye aha miensa 300 ni nyina dagya to ma no pai ni nyina tumi ahyedwa be kra na enkade kirem se gya no to honom enede yada eye wode yam osana abosom de toso de no nson ewo mfempem no ne de no nsiam a egya na tumi ahyekese ne nuadan e ho no mu nyina magese nya ba akokra ema ne ma aka nyina da ne skraba chese amanfo ho aka papa na wonu mu kirem se enipa omo ho aka no awereko dodo na ye mebu na omo ye ma ya nketo afi no mahya brabo ase efi mofra ene nipa hutuo bia wonom efreti fide mantem ho no makwatana wa sentimentem agya wonom di omo nkwe kakra nkra se be ya omo se be ko ma nene atoya nchement sat wonom a ama omo aso atuma hye papa sa anom na enka ne kirem se enam se na bia omote no ho na se street bia ne dem enti wo kwa ho no ma wo bre jese tokro ne da ho no ma wo pese wura ha no mo kwa hampa obenya intimna ba ne sa na otumija adwuma yoku no mlante yakobba adwumaden no na jese access emu aye den ama wonom jese monye ba bi mpo emfa mo fire tender no emfa
Into bempenso bia na so momoden de omoka ne sin chen baabi na moto ato ahoma saa nsa na makohonom eba ne sa na esa che tejane de awudie ne de ahye ne ma ne nyinam na Ghana National Fire Service otumi jadwuma ekuo no ekirem sem wono mo sa kankra wo mana no pa no nsia bɔ pa ho sema miensa na mote se jebi ato honom a eno aye dene na mokopie mu wo mana na sema donson abɔ pa no nsia ho na sokwale mampom municipal fire commander DO3 eye Wikina Daniel emra wo jemre no ne nsentwere focus na wo kirem sem nokre omokɔ ye ne na se wudi a ejene di na dene nanso otumija emrante gira mo nanso ekonkodin po adwumaden a mekese de mo bode aso ano eja no wo mo etimi no mo kirem sem na ekwan mafa so omekɔ na ye den pa na ka ha meja no etima wudi no aye kese yesa no emra wakato den sem sei na to nsentwerefo animu. The Asproma fire station have been received, or the fire service received the call at 0603 hours. And so quickly, the Asproma fire station men, that's the DP crew, had to be dispatched to the scene, and they arrived at the scene at 0617 hours. And so on arrival, I think they observed that multiple makeshift wooden structures used as dwelling place were involved in fire. And so one major challenge that the men face has to do with having access to the place. And so the fire truck has to park at a distance. Then multiple or several lengths of hoses were laid to the scene for them to commence firefighting. And so currently, as we speak, the fire is under control. And I think, let me do my hat out to my men. They've done a very fantastic job. You can tell the smoke that they were inhaling and all that, but with their skills and experience, they've been able to bring the fire under control. And so now we are trying to see to extinguish the fire totally. And when that is being done, then we'll commence our investigation to ascertain what really caused the fire outbreak. So the location here is Ababu Kelele. To estimate, to be more than 300 wooden structures over here that have been affected, and you can tell that the structures with their contents were totally consumed by the fire. And these are some of the ravaging effects of fire outbreaks. So normally we advise that persons should take fire safety measures very seriously, and also if an incident starts, at least one can make an attempt to put out the fire whilst awaiting for the fire service. And another issue also has to do with when the incident happens, quickly the call has to get to us for us to come and then put out the fire. Let me tell you. And wachi ana DO3 Wikina Daniel echiremu say my Ghanam edum pempenso a asemu si na sene mo frɛ odumija adwumayeku anasa hoban moku na esemutumi hu dekudi asie potinti a mo frɛ obi frɛ ne ka kire ne so penin yesere mo ada momfa ambulance enfamra ewo manager ato asanwase pelele ojemse sebe ne se jato baabi na se eja no ehye amanfo aja pade a ye de ambulance ena eba na nti obesere pa eno ka ho bi na ma wo mo kye ya eka ho megyayi atumi ahye aja pade nyina dwere bi nti obesere da mo a mo frɛ se bi ojato baabi no momodi yanka no kure wo se be ye beboa na odum gya adwuma yeku no ehu akada no beba se be ye gya no wo betumi aso ano ntem na wudi akodo odigi edia edidi Ghana de hye no eso atumi ate DO3 Wikina Daniel Kasaye no emunchire mu pa no enie. These are some of the issues that I think we need to address. I received a call, somebody called me, an unknown number, so I picked the call. Then what the person said was that he needs ambulance service. So I was like, ambulance service? Yes, so I had to quickly give the ambulance service number to them. But upon realizing, I called back to find out from the person what really is the issue. Initially, the person was saying the ambulance service is needed. Then I asked what is involved in fire. Then he then added that it's a structure that is involved. There's a wooden structure that is involved in fire. So I told the person that you've given that wrong. This is on my personal life. But the information you gave to me has to do with ambulance. Not knowing it's a fire outbreak. And so the person just apologized and then dropped the call. But as at that time, the men have been dispatched to the scene. Ani awoti ye ubawura mu awasante mantem kumasere ne mpotemam. Ono na waye asokware mampon municipal fire commander. DO3 Wikina Daniel ena wote ne nkan. Yentoa kasebone so na odum jakuo no abom homoden etimi akodumeja esei adan bebre ewo coastal down no ewo sprinters kwantempo ne so won kan bupni mantem hanom osana abosom ne de toso aduonu ensia won fimpi mienu ene aduonu nsia yimu na fire tenders ahodo mo edi ekodumeja no ebi efi national headquarters
motorway ashaiman sanso na kasapreku stations ambo modia etimi ede ko honum sa ne ebe ya ombetimi ede akoso ejano ano na enya ade a obia eto anananom ewo nsiedo anampo se obia epraye na ya ade a eye private water tanker sanso na local municipal authorities for etimi beboaye sa ne ebe ya ejano eye odumje ko no ebetimi aso ano na niema ejani dum eye den eye mattress ene eye gas cylinders ana no ewo shops ahodo no ewo honim na eye oman form wo honom ehwehwemu omudi kan ye en eche se omugiri se ya de gas cylinder no ana meja no etimi explode ye no eye kese sa o hwe shops ahodo ewo honom niema omotonton wo honom nyina na eye ade a eja no etimi ahyini na adweba ade ba kumpo de nya ade omutimi efaye na adansefo omuhu ne esi ye no ene de yakase ebotwetwe nkomo no omudi nsem se edituja to 3 hono ana ya tise musie fi nisen eba enti ye rashe eba ye tama ye ba ye no na astart wo ekire ho na eshi na ha na ya tise okofa ne ma wo chana eba okofa chan ene mo chana ba enti woton glasses ne ene ma ahoro mebire ne okofa beton enti oba aka ne si ha no wayi enti start wo ha na eshi wo ho enti yesisa ensuo ana na ye de yedi edum no that's na enti memfa ana ye frɛ man bi no frɛ fire service enti tama mobile no na fa Agyei nsem ewo ha se enti nya hwe enti maame no my favorite no na wo nkwala be 3 ana se 4 ana obeyi ni car no hye to obeyi no di pie ye enti duro be na Agyei nsem aye hwe a enye ye bi enti de course ni se de frɛ nipa ans mebre ba ya on be bobo na ye yi ne man mebre fi ha se enti de course ha se no bi de epio mi area no wo na Agyei na ye tutu ni car de se be hwe se senade ni ko ye ba na ze de Agyei na atomewi a ehyi yeso ye bomoni afa bucket na de ade ebubuma dungana enye fire service ekiri ansa na fire service den eba ya emso obere ombe support ye ba ya yen so na ye use ye no enye more powerful ndi entumi enya Agyei ye entumi ndum no in the first beginning ntine anu anye de ntine pressure no asanso ba high ma aburu yeso sa fire service so ba yeso no abu mo so ba still am so ma ya de ma sisan Agyei no amo mpe eni ya uti ye omanfo a omani ehun kwan ya fa so Agyei no eto eye coastal down no was printers kwantempo so ewon kan ni mantem ha enti Agyei na edere sa no that was yesterday and Agyei to ho no ma hwe ewudi adi na ehun ekwan ya Agyei efa so ekoso oman mu no ano ede ne pa na ba ne sa na erenda dodo na homeless ebe ma ho kire so ayeden abafia Japade na ekuri kofi fa kumase de na eto ho anopa ya so de to so na wo hwe se de Agyei na intensity se de na edere kro na in fact ehun pa wankasa hwe se de Agyei dere mesrew se wonto aye ne ato aye wo Facebook na fi YouTube na be hwe de ye kan ho asem be hwe se de Agyei ne dere yankasa Agyei ya ka ho asem aka dade bechi last week Agyei ya throughout this week in so asase bio ede enko a na ekosui ya be se na ye hwe Agyei na nse ba ku bi na to PZ no Ghana fo bi kasa we kumase ye hwe se omo kan bibi ampa ani ya ji so popularity ya o ya so popularity ya o kemi for the yeli ka chika omo de kwa ni nyina ama adetonfo no masi kwan unya ba bi kwa no wawura o ya sie nya enu ekofa ni ma free kwan ba ni ma ni nyina sie nje say o wano pe bewura so ni nyina adwuro be ba che ya to force runner track sneakers flap benga bibi etombo blight one ya but hu ni de na so ka kebi na tugwa ta the fight ma adetonfo no mo to ni ma wa na kemi for no chika ni de omunyai de nya ni ka je o omo ba kwa na si o no ma jiska no me did band table si wo no twa ni boko ohun tro no kwa tira kwa 5 million 10 million de kwa sikemi de hia ni ska de ya be dwetwe omo ka wan ka je eti omo sa de na ye ka cheche no ehia wo no mo sene oman no ahobambo ohu momwa na ekwan no edwa no street ndi dem ne ni panya ba mi mfa omo nye wahu no ekire din obi su bisa se Ghana mpanifo nti ewiem hye de dum gya no muntumi ntobia na yatika na ye ne helicopter Agyei ba beti yatika na ye ne helicopter beti bedum gya ye mo ni mo ne sa ba we ba no ba mo we mo de o mo sa ba kuru ni fa ye mo ji Ghana tika ne ye o kire ye mo ni ma ku tika na banifo mo ni ma ku MPP o ndi so mo ni ma ku me pema mi we asem bruta so on de okano etu baby na otumi gya adwuma yeko no mani nya tender na kura say what can you be you de until they can't even voice out nko bi boba na me de betu bia na nse ye nche bibi boba omo kan no kura ye be you de until omo ntumi nka eja ne to ba bi kura du ba bi de be kwa kodum no pa eden
Endra, a jano made the Bakubi so fa made the video my officer injured fat somame. Omodi a boba abonania sa pan and as I didn't know my mantem. Aha, a Endra spent as a janitor and once a knee. Office and yes and a pie. Boba residents in Ibi say, I didn't need janitor or my mantem a wash ye. Into Muya Juma now, who answer Boba free one and yes a poor Nemujanamso. But sometimes I am not gonna phone you to say, and now the whole among magician, I'll fray, I know my Nhyiraba. I acquire crying yet. Coffee sometimes someone to was and no too much. I don't know more salary in the crowd, Cranamum. Ah, a kind of grab is as a tender and baby a Johnny C and Uncle or more, or more Candiana. No, Otumija, Eduma Yokro, I mean, Eba Equa, Yajuma, then the non quincy, or a bimutin wash it. A be when I'm doing that, oh my Yahweh. Aye, oh my Yahweh, no be called what you might never say, and I pie on your garden. Fire service, person or queer, you might your partner, and yes, and rather see someone couldn't tell. Nanias near the boy at the above. Why so much chinnipano and one chin in two? I have sometimes Ghana for me too much, Dodo. Yo. Yan twaka se bono so na yanyina mu e Ghana mampeni bemo poata John Dramani Mahama kache na Ghana mampeni meka sei wapaw abadwokuo ene ye nipa pode banum omoye eye members omukakọ bo pa se be ya etifide mantemu boko mentemu ho ase ntokwa brane yakwaso a ama ho no magigya ema kurodua na du ba bia na kamia se kwakoda na manfo no wo mbetumi ya bono mofa kwampa so ne kurodua no asanya kama na dwadie afantoma pa ede afram na mo jem se mprempren no omampeni eto a anase abedwoko wapaw no sika botene 1 billion Ghana cedis e ba be wo be siesie boko ene o man Ghana ene mantama hodo ne mensina hodo a ntokwa na masotwe ko so ho no matete apansam no wa makurodu ahoto no essence ndedemu na Ghana mampeni kirem se abedwoko mapa no openipo be omtitene ne mekire che no ebe ya finance minister Oswafo no hwe manga ne sika semsa na hene Dr. Kesara to ba force ne beta no members ni bi eye boko central member of parliament me wafa se Mahama yaga akanem eye majority leader prempem no kwakwa eye chieftaincy and religious affairs okoba dwumade ho no sanse na eye temapani eye chief eye HLM Kratos eye Abugiri eka ho upper east regional minister eye Donatos eye Kamuguri eye Atanga eka ho bi na afinso eye Galu member of parliament eye Anaba eye Winsum Thomas eka ho abadwoko ekwa hwese eye tifide mantemu boko ehwa no ma asere betena se na mo sika butina ntesa SSC kunu madwadie atimi akonkanem na mbra ndra da na yewuku da na eye osana boso na toso aduonu nsia ewo mfempem na aduonu nsia mu a Ghana mampeni bemo boada ma na opa bedwoko ntoma no na wo kirem sem eye nkrata ne nsa kan ya efri asante hene otumfo osetutu am otasum yenu nkyɛn anamompa ne mpelefon ka bi o metu yem ewo openima bosum etwam ne na openima bosum etwam yi ewo mfempem ye ne adonu no meche 2025 December ne mu no obeka kyɛ ne sɛ fine wo ma ya dwumade kama wo ma toto ne ya ma pa ba bi adure de kwan na bie funu ne ya bie to ampeni betuma pa bedwoku abo sɛ ba yam ene ma hodo ekɔso abasabasa ye kɔso no wo mbetime se ho kwan na boa na opesika botene bi mu otu ede asesie bɔko sɛ ba ya bɔko krodua no ebetuma fantoma pa ede efram Ghana mampeni chirim se ene ma okopa Ghana ho bambo ko kwantitiru ne Ghana Post Service military service no ma ya de pande Ghana fo nyinada ye mpene wa mo ene he mampeni chirim se eye ne desende matumi bɔko krodua no asumdwe atumi bɔ hwenim se sika ye akwai ebebo ma bɔko krodua no mpuntu atumi bɔ chirim se ne enyuma pii na ka mo ka so mo sika kwhyɛ mputudwuma mu no manko bi Vincent Okwane nti ɛhɔ nyina yɛ basam nti obɛsere adwobel emra na bɔko krodua no so enya kama na Ghana meme ahodo a manso twen na mentemo asesɛe no sika yɛbɛboa na 1 billion Ghana cedis ekosiese kuruma man so mpuntu no yensa atumi aka Ghana mampeni kasa ne mu kyeremu pa no enie 2025 we received the report of the Otumfo Mediation Committee and during the receipt of that mediation report I announced that it was time for the guns to be silenced in Boko and that the issue of Boko would be resolved through the lawful process upholding our constitution and our laws and that any other outstanding issues can be handled traditionally. There was quite an eruption since then and I want to use this opportunity to commend the security services for remaining firm and taking action to make sure that Boko becomes safe and secure again so that people can go about their normal duties. It's taking quite some time, but
I'm happy to receive the reports that Boko is safer, is quieter. We don't hear gunshots again at night. The kind of murders that took place with impunity have abated. And at the time that I received the report, I announced the Boko Revitalization Fund to be dispersed by a committee chaired by the finance minister. The allocation for the Boko Revitalization Fund has been made, and it is 1 billion Ghana cedis. And so now, with safety and security prevailing in Boko and surrounding areas, this is the time to begin implementation of the Revitalization Fund. We want Boko to recapture its former glory as a major commercial center in Ghana. As a result of the conflict, we're not able to post national service people to the area. We're not able to post medical personnel to the area. Indeed, there were very important projects taking place there, like the Tamni Dam. One employee of the company was killed, and so the contractor had to pull out. And so that dam that will benefit 4 districts in Boko has come to a standstill. But I'm happy that now we have the opportunity. Any awuti ye Ghana man penny Pemo Boata John Dramani Mahama. Yentwa Kasiabone so na Deputy Minister for Education Dr. Clement Abbas Apak Eden Sema Tuja Chemu Mampeni John Dramani Mahama abai bomodin ayenhye pasa ne beya tertiary education on betimi atremu no mahemu kinana boa na ihumesua so no etimi akosuye ewo manyimu na bra ogina omampeni abedieche Professor Jane na opokwa jimanemu ekasaye ewo Maiden Ghana Higher Education Summit ekoso ewo University of Ghana Endra Ukuo Osana abosome ne de toso aduonu nsia won fimpimienu ene aduonu nsia imu ana Dr. Park edi tudwa na ochemu se ade a aban no ebebo mohomodin ye pa hwe se batesha institutions na niam omuhia nina no omonsa ebetimi aka na ochemu krampo na ya ade aban edi ska edi she universities nimu ye pa ohwa 10,000 bed hostel enu ye project ewo University of Ghana na ya ade aban ebo ne homodin sanso ana Ghana National Research Fund omo de be 100 million Ghana cedis na de ahemu sane be beboa na omo ye research hold on so etimi akoseba doctoral and postdoctoral training ne so a eno so no bibia etimi akoso ye nti we ne nsema Deputy Minister for Education Dr. Clement Abbas Edi Etuja Yantua Kasiabon so na yenyinemu ewo Ghana Catholic Bishops Conference empenifu akase tirem se yema ento Ghana mampeni eni mpenifu wonum na omai Ghana ehye wonum nsem se wonum sere wonum ada ekwanya illegal mining kwatikwa ye fatu tufu magudi ye friend se galamsey no ese omai Ghana yensa se na yatena ye no ehu wonum tirem se ne empenifu ama ho kwan masese na baye adwuma de mabuni na enya se bukuma kram na conference empenifu tirem se omo sere ada sese ye kese no hwehwema beda di pefe se amanyofo mpenifu hyehyem mesebadwafo ginam dendenden members of parliament MPs tu galamsey ni bia enya de wakram sansura municipal and district chief executives MCs mensene mensia kan fo mugirama omampeni aka hom ebinso na ma trenkonwa oman Ghana omde de nkronkura no se janko omo hwa yenso na ye ho ye hye na nka omo ma ye ho nkyere na asan bia ntoye no wolum ne ne oman wamudi galamsey ani momof emoya na fomofa we tu left and right ne we be tu be ne saa ne ye namu ani ye kwanim sam na president Edema Ghana Catholic Bishop Conference most reverend Mighty Jamfi nsema tudwa kirem say in fact ehu pam emu yanka sanka emana wono ne parliament committee on chieftaincy culture and religious affairs edin komo ewo mu hyiamudie mu ana wo kirem say ekwanya wo man Ghana mpanifo yi wo mani sasabi pani boni a wayi mfram obedwam na galamsey ko no ISM for mo ho no ehu o kirem se sika omen ye kirem se galamsey di ma yentene yentumi nkuntu ase na ye dirigu ye botomu no da chi bia ya bisa ye ho se sunsuanso bona beba no ane de ahia nam opani kirem se Ghana ye kotu galamsey na ye se ye nsuo nyina wie ye se ya tena ye se ya kwaye ene ye nsa ase wie a sika no ye de be ye den enso sika no ye ba wibi ye de bi ba no amoadi ana osra da ane mo ye tuoi ehu enti obesra oban Ghana mampeni nya papa John Dramani Mahama
eno osoafo no man Ghana nsase na akwaya hye ne nsa onimanfo Emmanuel ama kofibua elembele memo parliament omo mo ada ne mo amoka biegum sempeni se sabi waye bi agya yenka se waye bi atoa so na mo amutuo ne yade ehu na Ghana da chi na mo de gura to printing ka ba ya munya ye fise ne kwanya mo fa so a galamse ese Ghana enche bia omen yade ense be hye num ne ya bobla ne yesu ne aka se eye hunya nche nanso. Illegal mining still ongoing, unfortunately, sadly, dangerously, youth unemployment, environmental degradation, and we call for responsible and decisive action. We are destroying God's creation, and who is doing it? We know chiefs, which you represent, some of them are involved. As I'm speaking this morning, we have a letter from an MP who is fighting with some MC over Galamsey, and he has written the letter to the Ghana Catholic Bishops' Conference, who he believes we talk about these matters. So he's giving us these things. So there are clear evidences that chiefs, politicians, some members of parliament, some MCs, some of these involved in this. And now you do not know, it appears that is even formalized as a way of giving employment to people. But if we really do the cost-benefit analysis, we see we are on the losing side greatly. And our chiefs, our members of parliament, etc., can do something. But if we who are supposed to protect are the ones who are doing it, then may God bless us. Ene mo ye ho ban se mo na mo be na so ha we ya badia ene Nyankopon onhyira ye nyina na most reverend mighty Jamfi be wie no kire mi say yemfa nto Ghana mpanifo anim se osere mo ada na nsen esoma hodo mu akanifo no be o ye na o man yi mu no esa aban bo ne ho modin na ohwe na Ghana mra ye adwuma se bi o kire mu a oye hweso no yemfa nto manim se na nsen esum bi mu nipa ebeka se free na ekọ wunim na akasetia yesom na mochi na munku no muntwa ne ti munye ne nkwa fi ne nsem na heaven kura kwa bibia na makọ heaven kura o kirema we enke we nya de kire se esum ne esum bi na ekuna sabi eye nipa ankwa nkura bi na ono ankasa sabi na adwene wa fom ene wo pese oyinsa ti nipa na ye di bone ye di awu na ye de oman Ghana asomdwe etu asane mum entina ye san kampanifo yi esom ne to nchen na ye fa nipa sabi one ya ankwa nkura sabi odi nsem hunu na ye ma oman ne ne di sade se na ye ka se we ye nkremosem ene we ye kristofo asem a emo oman oman ne wo mra enti se wo soma ma wo soma hyehye no ehu ne se ehye oman ne mra nase enti afiri ne ko besara ban so bi tu na mo bi enye na etia oman Ghana asomdwe a monfa esom hyehye nto baabi na Ghana mra ne nipa ne fi ko na mo ante sade oman yade esom na adwa na nyina pampam na begu honom. Don't say that the freedom of religion, therefore religions can do whatever they want. No. It is not. They are supposed to follow the state law. So don't treat certain matters as religion. Let me give you a very typical example of what happened recently. When somebody says, if somebody says this, go and kill him. Now, don't consider that as a religious matter. You should arrest the person. It's clear it's an individual act, not a religious act. And you should not clothe it as religious and think that there is conflict between Muslims and Christians. It is not a conflict between Muslims and Christians. It's a criminal act committed by an individual, an insightful message being given by a wicked person who wants to create confusion in the country. And it should be treated as such. And should not be treated any other way like the way they did it. I think that was a wrong way of dealing with it, and that caution that I'm bringing to our attention. This is religion. Please, we have a lot of history, and we know what we talk about when we say this thing. We read the details, the fine details, and we see what is going, what we are doing, and therefore where it is going to lead us. Why? We have seen it before. We have done it before. We have experienced the benefits and the negative sides of it before. Beware of religion. Any awoti ye ono na ye president at the Ghana Catholic Bishops Conference. Most Reverend Mighty Jamfi and Amote ne kasika papa yi anka onyina mampeni ne yentoma na dwunu mabobel. Yes, na dwunu mu do. Won wasema o kan ye no.
ɔse nimpa no ɔyɛ an individual ɛna aka na asɛm yɛmfa nsom to nkyɛn na ɔma no mla ne ni sɛ deɛ sie ɛnyɛ afi ne IGP ɛkɔfra kristofoɔ ne nkramofoɔ sɛ yɛnkɔtena se ne yɛnkɔsiesie hwan na ɛko ma we na dwene mu dɔ paa I'm telling you then yɛkɔsiesie obia ne bibia nko ɛsabi obi na ɛka ne nsɛm hunu mo nkyerɛ mo pa ne hye no magya no kwa ɔne nam kurom ha ɛbɔ life eka sɛn sɛ yɛ na ebi ɔkan na ebi kristoni bi nso abɛsɔ so de anu afrɛ no wa kristoni no yɛ ɔsɔfo no odi nsɛm hu na ɔma no mmra ɛmfa no ntom ɔyɛ nkramoni yɛmfa no ntom ne yɛn treating as individual ɛnyɛ som simple ɛne yakɔbɔ dwa ne yakɔhyia nkaka asomdwa bɛn nipa ne di nkwasiasɛm sabi momfa no ntom simple ɔma wɔ wɔn yɛhia nipa wɔ mu bio yɛhia wɔ mu bi a ɔmbɛka no korɛ no yɛmenhyia most reverend obenyina te yɛnkɔ anim Yantua Kasiabone so na Accra Metropolitan Assembly for Ache Eye Nipensia Eye Shenkafor miɛnsa ne ɔmo mates ache so ɔmo de ɔmo so lorry fare no eye ade ɔmo bɛgye abro so na eye ɔche no ɛkɔ so ebna de etwa mu enum no sana abosom ne de ɛtɔ so aduonu num ɛwɔ mfimpi mienu ɛne aduonu nsia mu ɛwɔ abra na ɔmo so eye operation ɛwɔ assembly honom na eye ade ɔmo chi ɔmo bɛyɛ enumre num ekopem ye nonsu ni honom ahyenkafo omo eko awohie ye kasoa ne madina no mudu honom ana chese lorry fare na 10 cedis no mo je omo 15 cedis e bitimi gia egi 20 cedis ni na sa akokobo we ayade ameyo e de ma Accra ye Michael Papo Alote e di ka bebo sa akoko no se wo a wunim na wo beje eye lorry fare na bro so na yade omo bechew esan se wo hwe eye clause 19F and 19D e de ma AMA for operation of commercial vehicles mobile laws 2017 anache say oye shenkeni a wuntimi enje lorry fare no embro so enu tu edi kan ya bebo kokko say oye shenkeni na sa obomodin age lorry fare no ebro so ya de omo bechew na aya shenkafo ne de omabu omaso aguso omani aguso anya amadwen say sa asam na omo beka ye no betimi edi so ene say omo kwa wo shika so ene kaso akra do omo timi gi age 30 cedis ni na chese krono bo ana ekoso ewo honom ene se ene de ye AM4 atimi acha ahyenkafo na ahyenkafo miensa eye AM4 ache wom eye Joseph Boni Sanso na Francis Morga ene Foster osei ana omumate miensa no so eye Benjamin Ofori ata Emmanuel Eduafo ene Emmanuel pa eko emisa na AM4 echiremu a wa ye shenkeni omo beche wodie eye ade ombehwe se mra ne so no ebetimi anyway di eye eno ano no omuntu anamo pa ne mo ye nyina ne nyina ye ho ye den ehenha ye bi so ma ne ye nyina ye den ye dia ana me boa Ghana ye nyina ye dia obi nsi na obi emra no ye nyina ye ni so nti mutume protest na se fu na ebo ne ye den mama mo park cars na munye wo ye kire na mpanifo enye de ente so ana se mo lolo fe no muntu mu mra kwam na monye ana anya sa nti emra ma no wo mra untumi fo pa enye de wo pe nti se mo bibi ha mo mo ne mpanifo nso na mekabile ewo kokoam ana anya sa ne tie na ye nyina yente ya ase nti sa na mo yire obi gi sika mfa mra kwan so ai protest ne bo no mo chema mo ho akudim na nadwen hene odi asempa otoso mi no dia pa o se awia infadika se bo ne mo de sa no ma na ma wo life awia yi ono so de ne de ede aba na me wafa se ana ne kunsu kodwokrom de aba no so hwe life edi free kunsu kodwokrom na bibia kire se infad se de tie bia 2028 o mo ba o kire se aba na be sesan BP na eba mate momra Ghana for twem na mo masema na Sandra Bakadi abana waso ma yaho wa Nhyiraba Kwadwo Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa wedding or here life edi free time free zone taxi news papa na oja wompa Lumba nsupa best drinking water in Ghana and beyond greeting to President Fosu mama odobro ni papa bi odo too much la no huna na bibi ya ye no odne nche mu oden ede my precious fans of DL especially mama Cassandra odo bruta wiai ode aka ho ede abam na me wafa se markers Wednesday di abana so ma yaho Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa hwe life edi free ye Ashaman Zeno or you guys are doing a marvelous and me great work keep it up no ode aka ho de abaye so yada se me wafa se eche wa wiai na Teresa edu di abana so ma yaho wa Nhyiraba Kwadwo Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa mo hote san ye ho ye tia papa se bongrace no na we say yes ye bo adwumade so me Ghana pant ye nkoso mo adwuma na dia news no emu odesa no ma na ma Lumba nsupanso de ye good drinking water ba bia be fa bia won se be ka bi
a me wofa se Teresa Etu ede aba awia yi na Sandra beka de aba na se de bia da eja fire here fire there Ewrankopon hu ye mabo na ehu dodo na se akura de ye komu bu na nadwe mpan no dia sapa de second de aba na se eja de bia da eja da hasa asemba ba de bi na ode aka hu yi na boa ma so champion man de aba na se ye da Yankopon ase pa ene asomdwe a eba boko na obon pa ese bekọ so atena honom na boa na oman bibia timi akọ ne ede ama yen nyame nhira pa boa ma so police officer papa na comfort meti de aba na se nche akese nkoma na wafa Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa na se enenso a Ewra Hosama san babio de bia de dan otwi bia eja be hwe o manyim ede adea waso hwe live ede face painters Coca-Cola ene ode abai na me wafa se dole ya jewaje de abai no se waye late de na nso stay na wogire mpampe sabela ba no waso ma he o daddy Lumba ba Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa wedding hwe live ede free Christian village Achimota DN news woja wom ona po ede adea na ode aka ho de aba na me wafa se Samuel Otukofi de aba na so ma ya ha wo hwe live edi free suwate ya minhira ya pa na ya badwuma ne so Ghana papa suwate fu echeche mu nyina wiai na Kofi Parliament de aba na wo kire mi se wo enjoy kase won live pa loud and clear e wa agona bobi kuma apa Kofi Parliament ya minhira wa wiese won so wadwane kase bo no e de free agona bobi kuma apa kase bo ne ya de si na nso ye ntumi nkwakwa wo mra Fibade birthday de aba nti Kofi bua me ne money tew na yen so so from senior man DJ Fibade ba ku bia ba ne prepreche na ja e kire nye din na awia DJ Fibade aba se ne dofo bi ewe na damfo ne maame na de nyina petem na wo kire ma wei everything na nchen wo kire ma happy glorious birthday to the most amazing mother in the world. Your love has shaped me, your strength has inspired me, your kindness has taught me how to love. I thank God every day for blessing me with you. May this new year bring you all the happiness you've given to everyone else. You deserve the very best. I love you endlessly. With all love from your brother, Pascaline Nana Amma. And to where Pascal Nana Amma and which him said, ne mama na de nyina Tina. Yankopon twede yampon be se yatom e de afeba kwa kan fe nto anya okese wate na ompeja omfra domu kwa domu. Enkwatente onyini kire e na wo sere se twede yampon Yankopon wo hire ba kwa na wo hira pem no omfa nhira wo na oma ho kwa na nware e wate atfo asase. So happy birthday to you ho fedu a wodi ndi tina. Ya menhira opini wa woda no. Onye ne soronko kasebo ne ye de asi emusemufo ne ye miss me bera ho fedua na ni aba de gideja ni tiri de search lecture homa abade adea tuntum se owio osa kasebo no de ma ya wiai enu wachi na me wofa se champion tailor adwuma wura anyon boy wo kan ho asema ase de watoto petetu no ono wamfa ho kra ontie ni wate odi apm o Facebook na fi yitima kasebo no nya bi hwe yem enu wachi na DJs gibi echinchim kasefire fuma do sum ya wiai na me wafa se makese eyesuma kwa hene oboye ho ba honhum mu hwe yenso wa ha honhum mu kwa so bibia nya yen akenkanfo ye be no edi ameje so yo wofa o se ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ane bantwere bona na otafri jamane me wafa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes on konwa so yi na Adjoa Siriki a kire bo hima radio mu ya santo a one me wafa se fu be no kwame yefum ana afisi sexy omo bai dira wadwumadi ne beto ase ma munyina mo ene tie a ade hye ya lande Ghana dwadefo mumbrani o afi we prampram be ye